singi damak ta su government ki mai kai degi pigi da senpham sing su masa masa ge account da hap khre hai baga loina changlak ta ba singi su athu bada soina changlak lagani ojana su pan bigi ba angang gi mahiroi singi damak ta su lengak na mating pangna bu hotnari hai ba fam sipa leza mathang asina oja illegal immigrants ngapi kani illegal migration ama sung masina yellow furup ta piri ba safu yengshin bina ba PM da takshin kre Manipur da yengshinaba yaudana changsilakliba illegal migration amasung masina yellow furup sing da piriba safu gi matangda action lokhatpiu haina Joint Tribes Council Manipur gi governor kuthangda aiba cherol piduna Prime Minister da takshin kre oza wari kogi khuyega sida yauribasna kogi reason as da yengshinaba yaudana changsilakliba illegal immigration sing chang ka hin wangkhalakli masina maram moirga Manipur ge lau miyam da piriba chaitheng amadi demographic balance chauna ka piri then migrant sing masi state asida ka hina wangkhalakli ba sina maram oirga state asigi resource ta akai ba pirak pagi mathakta yellow furup sing cultural identity economic stability amasung mahusa gi oiba punshirol da chauna singna ba oirakli na khoye oina yauri za so matang kamai na yingbe ja Lerin sa ko ni yeng baya ba si ko ni yeng baya ba na ki issue je asi illegal immigration matang si mai ko na pathin jak ni ko madugi si panna hon ko matam dai ko na issue ji khitang mamangi ba recall khra to da ba mamangi ba issues khra ko na mamangi ba problem khra ko na khitang reminder to da ko khra lai ba ko handaki issue ji end of da sa ki ethnic crisis ni thol le ko machi issue ji sang da halisi maram je ko sang da halisi maram ji government ngi manung da kari aron me agenda lai bano kari policy lai bano ko hang me lai ba ko that means in hiding idi handaki issue je handaki issue ji maram suja sa da issue ma da na tagana issue thu en khala ba da government na as soon as possible athu matam da ko in very short day da election me issue mane ba issue ji ko maram di masi government ga tono thona te community amada atamana no mai kapa community amada atamana mi hat pa je masi aba khungtham mate ba ko adu taraga di khudak ta no mai kapi ba natra mi hali ba kangbu sing do arrest to gera natra ga madu akan ba isekan tham gera ko kenoma akan ba kenoma thamakan da khudak ta lak ya podam oi podam mane ba ko adu sangdhali si maram je ko sangdhali si maram je ko sangdhali si maram si koina sa area si da sangdhali si maram si koina yam ngai ta ba chingna ba khra lai government gi oi policy da mogi oi policy si kainoma mogi planning ma lai bra ba question de ba hangjaning si ko adu lai ba issue je koina jahajaning si lerin lai ba issue si ekoi si ngarang hangi boina pikali si kanoni liangmai naga council gi ko yauri si ko Prime Minister da Joint Tribes Council Manipur gi wakat illegal immigrants na naga gi ko gi Secretary Len Singbu claim torle report separate mission talak le da si moi claim to hore ko naga ha hore ko asi yauri si Manipur gi yelho mi fruitsing oiriba liangmai rongmai adagi jame amadi inpui gi naga gi lupsing liangmai naga council Manipur adagi rongmai naga council Manipur adagi jame naga council Manipur amasung inpui naga union gi president obidana tana Joint Tribe Council ni Manipur gi convener punna khuye piba wakat chero na ngasi governor ekebra da pir here ko len sa ela khoni yeng bayari si ai khoni yeng bayar gar yeng bayar yari si khoina data phu yeng bayar sai ela si ko Kuki chin 1981 di ko 1981 gi beja dai ko na 1981 gi beja dai ko na chin kuki population je ko na yeng matung da ko yeng matung da ai ko na pet rap ma yeng matung da ko 1981 gi magi data ma da PDC kuki chin gi lai magi mi thok si population je only 10,423 ko me ko adu 1901 da mo kaya oire 40,128 oye ko do 1911 da mukaya ogebu 50091 same to correction ko koi sum data am ko phangja ba yinga hajaba duni 1931 da 69,385 oira me ko 1951 da supnagi 1951 gi batch yar sidida da supnagi mai population ko kije mi dising mar fuga 80,437 ga oye ko do 1961 da na mi lakh amaga ko lakh amaga mi oi lakh amaga lising taru ko nifum de oye ai koina yeng si ko 1881 da gi hengalai mi masing gi sumjara da park matam da 10,000 oira me 30,000 la 40,000 la lising kun sak khena re adagi 1991 da 1911 da mi lising kun khena re adagi 1931 da gano mi lising almost 30-40 ka khena re ko aduga 1951 da gi na 1961 bo da khena ri mi lising kun mu khena re adu 1971 yo 1961 gi matung nagi kai daure mi se lising humdra hengalakpa
ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ 1981 ꯗꯒꯤ 1981 ꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯤꯁꯤꯡ 35 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯨ 1991 ꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ 3ꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 30 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ 30 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 1981 ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 35 ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ 1991 ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ 3ꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 30 ꯌꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯂꯥꯛ 2 ꯃꯌꯥꯗ ꯖꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 30 ꯍꯦꯟꯅ ꯖꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ 2001 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛ 3 ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛ 4ꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 25 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ 2011 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛ 4ꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 25 ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛ 5ꯒ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯗꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯤꯒꯠꯂ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯗꯇꯥ ꯈꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯇꯥꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯇꯥꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯏꯟꯀ꯭रोꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯀꯟꯐꯥꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ 1000 ꯃꯊꯛꯇ 2000 ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯛꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯌꯨꯝ 1000 ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯩꯁꯦ ꯌꯨꯝ 1000 ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯩꯁꯦ केंद्र में है तंपाक है केंद्र में हेंगल कनो नत्रा केंद्र में लेकाय वार्ड यूम चनी चहुम लेबा को वार्ड आईडी कुछ यूम यूमदनिको मी चहुमना मी यूम चाम लेबा जगह कोई वार्ड की मेंबर अमगी चांग लेनेबा अदु यूम चाम की एरिया दा यूम चाम है ताय फदने कोई मी चहुम चमरी ओबी प्रमाणिको मी मंगा दा पारजु यूम चाम ददी मी चवाय तो नित्रा मी अहुम दा पारजु यूम चाम दा मी चहुमनी नत्रा अदि यूम चाम लेबा जगह दा वार्ड अम ओइतारगदी लेकाय खुन क्या हेल्थुजे केंद्र क्या हेल्थुजे होइनिको अदि 2000 करोदा कोइना रिपोर्ट में फंगदा 2000 क्या नमगी कैंडिडेट अमक लेरमबदो 2021 की सेंसस की ओवर रिपोर्ट लागा 2021 2011 दai लागा दी मोगी वोट मसिंग कुकी एमएलए तरा का खला इनेबको अइतारगदे यंगबियोबा कुकी एमएलए तरा से कोई 1961 दगी 1961 दगी काउंट तौर को 1951 दगी काउंट तौर 1951 दगी काउंट तौर पदा लाइव पॉपुलेशन करा सम थिरगो तमदा हेंगले बसिंग जे कोई सही खरा जेदा हेंगले बसिंग जे नो लेरिन एमएलए तरा की पॉपुलेशन लाखो गाइस अराइब थोना थाइदारे प्रमाणिको असे कोई साइ एरिया मुने यम चंगी अना सिक प्राइम मिनिस्टर की भारत की प्राइम मिनिस्टर ना कोई नरेंद्र मोदी जी ना को नरेंद्र मोदी जी ना गाइस दि कुछ वाइतम लेदना नरेंद्र मोदी जी ना अखोई इलीगल इमिग्रेशन की मतंग सी नो कंप्रोमाइज को हाई करे नत्रा अखोई आइदी इंडिया जी कोई गाइदारे कोई गाइदारे कोई धर्मशाला लते गाइना कोई ngsaगी होम मिनिस्टर अमसाना हाई लेरे प्रमाणिको अदना इलीगल इमिग्रेशन मयाम की धर्मशाला लते मनि इंडिया जी का हाई करे अदु अतो स्टेट दा खरा पाइबा होना करे को मणिपुर दा हजिक लेबि इशू सिंग मतंग दा अखोई चप चाना इलीगल इमिग्रेशन की पथोक से अखोई लोसलनी हौरनी मसी हौदर सुया दे हाइबजु चिन्नदे दुम हाइको थबन थबजु उदे ओना तेरेना सुना कंदा अखोई मैतेगी एमएलए सिंगा कुकी की एमएलए सिंगा को अजुम आ सेंटर लीडर सिंग उनरुबदा हाइरे इजे नोय हानत नुसिनागो नोय हाना खुसोनागो सिनि हाइरे सिनत्रा अइतारगदी नुसिना वारिसि मणिपुर दा गसी अतोपा कम्युनिटी सिंग हेतारे येलोंगमी फुरुप मंगाना को कोई लियांगमाई की ओइरो दगी जेमे अमदी इनपुई की नागा की लुपसिंग लियांगमाई नागा काउंसिल मणिपुर रोंगमई नागा काउंसिल मणिपुर जेमे नागा काउंसिल अमसुंग इनपुई नागा काउंसिल को सि मयाम यावदना खुयेक पिखलाइजे तसेंना मणिपुर दा मसिंग थिंगमदबा दुगुंबा इन्फ्लक्स इलीगल इमिग्रेशन मयाम लेरे हाबसिमा अखोय खंगलाबनेबा ngarang na handa su ekhoi karamba esi gi no ekhoi na sum yengje matanda ekhoi gi naga gi mla mana ko ekhoi gi naga gi du do kano gi no ekhoi teno pon gi na teno pon te kai no ekhoi gi ting se ko o nungba gi mla oi biram ekhoi gi gangoi na ko ekhoi gi nungba gi mla na ekhoi gi 54 nungba gi mla na Surok apa taba dagi magi lam area da iligate meger mayam na yum sajale dagi lam khopsal le gain to ma MLM sana phongi koi report phangre da asuguma mayam chingi area da tana tabaki area da bakta sagi sajal laga khogi beng bang bong thonna kotna lermi ma colony mayam sagalami mayam ko lam lesal bi mayam ko adagi henjalami mayam sum ying min na sebo ko ana suguma mayam ji ura ka ngasi India की लेवल लुसिंग मसिंग साइ एरिया से दा मणिपुर दा हेंगलिबा इन्फ्लक्स तौरिबा इलीगल इमिग्रेशन जे असि हेंगते ना खलिब्रा नत्रगा ना असि एमएलए ओइरिबा बीजेपी की एमएलए ओइरिबा कंबुसिंग बीजेपी की लेंगाक पाइरिबा चीफ मिनिस्टर हाना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना हाइबिरा मा भावबुदा मणिपुर दा इलीगल इमिग्रेशन मयाम हेंगले युम मसिंग मयाम सजले युम मयाम हेंजले द इन्फ्लक्स तौरि गाइन हाइ मयाम जे सेंटर की लुसिंग मसिंग मसि करे हाइनी थवा सादना लौबिरिब्रा नत्र मणिपुर की एमएलए सिंग गांग वासिंग मवा लौदे लौबिरिब्रा मणिपुर इन्फ्लक्स तौरि पोसक सिंग जे इन्फ्लक्स नते मोसि दे ना खलिब्रा नत्रगना सेंटर की लुसिंग मसिंग ना थवइना
ko thawaina adagi refugee me am busala kan thawaina nang silai ro khillabra question me am lakhre basi ko tawbiga to center gi level lusing basin prime minister gera in home minister gera lebi center gi lusing basin tawbiga to lusing basin na thabon tawide tra tarom basu mang plan len basu jai tawina plan len basu jai kano lirina to bu khoina sing inje matam da kai ni prime minister ki kuthang da pidi ba memorandum se khoi masing thingam da hai tare ko ai masagi lenga ma le ngai da gi phau da lengak tu na piba report mayam le basin gi bau da khoi thawa khada ga si da ai community khara na da community mi khara civilian khara piba letter sing moi wa lorom da question khoi hang me le ko na mai te gi le stakeholder mayam na piba report data mayam pidi ba khoi ai sa ma yau jai ko ai sa ma yawi border pillar number 81 border fencing tawri si khoi gi tangai phadana border fencing tawri se moi na hai si border fencing taw da ba yade kari gi Manipur se illegal immigrant mayam influx tawre mitok mayam henjale aduna border fencing kha daga di khoi yar kan ngamar aduna border fencing taw da ba yade hai bane ba center se dum hai ba koratra Manipur da influx taw mayam illegal immigrant mayam le aduna khoi border fencing kha da ba yade hai bane ba maru oi di border fencing taw biu ko influx tawri ba illegal immigrant mayam ta thupiu hai bane khana photo illegal immigrant mayam illegal immigration mayam duna adum tan thoe thamge na hai ba border fencing kha da hai ba da di sai da manung da issue ma yam sathi ba core issue ma transparency mi yaw lai re ba ko lerin ade khudam moina Manipur gi border khogi saber director general saber masama yawna dagi khogi joint secretary home yawna Manipur da lakpir kan da border pillar number 81 gi matang da border pillar number 81 ko tha dai changa leiba border pillar number 81 gi matang da thokiba controversy je ngasi ba ko da central lengang na border pillar sing je khoi che na ba leite khoi lamang ba leite ha ba je moi hai ra ba khud thina da na Kothagi paya chinaw mayam do yaw da ising toren chingthana dana director general saber do khujeng paya chingna dana yeng kan da sidai da khoi pillar lai mani yungjale toren wang la khoi yungjale ga mamin uhra thara bane ko adubu airport yor kan da Manipur da border pillar gi khoi controversy laite asobe laite era lauto thama chakhi dina adugu mayam hing do border pillar mayam gi border pillar number mayam controversy lai riba border pillar number mayam hoju wathok tho lai mayam je ngasi bhaubada ngasagi khoi lai riba issues na maram organda border fencing kha dawni adi illegal immigrant mayam je akoi thingna ba da last option de koi border fencing kha di yadre haire adu su Manipur pajam yam saute natra adu thing bi ra de no khoi dum yari natra ya badu praja singi oiba sentiment ma di khang chapiu habani khoi bo center gi rusing basing na border pillar singi matang da adum chap chaba issue mu to na de chap chaba khoi gi ofam thambi de then amu border fencing kha daw yade su dum haijeli ko then amana Manipur mong sang sang lai badu gumba akoi foreigner hai gera illegal immigrant hai gera nang sai refugee hai gera pramani ko achu ma Manipur manung de henjala lai illegal immigrant me am je akoi takthok pra ha takthok te natra hai ro na khoi biometric khoi gi lawre khole adu tawre da tawre mayam adum system dum chalai ko adu system chalai lawri ba mayam jung do deport to bi khabra mar sometimes one set na kan da khoi lum na ga tare one set na khoi mi ama ni thindo e khote ga pauta ba lai ko adu na issue lo ra bra Haji Manipur thobi issue sima tang kamai thok issue no kadawi hore issue no kadawi no kai center lu singo sina matu usun media ko sinari lai di aduna ai khoi yelongmi oi bi badu gumba liangmai rongmai gi chinau sing adagi khoi gi jame khoi gi naga lup singi khoi gi chinau sing adagi ato pa khoi gi inpui naga union gi khoi gi lebi bi chinau sing mayam nang asi thangalai ba no je khoi memorandum se to sen memorandum pi bu di yam na phare prime minister na masi action tagan lobby gadra have question ni ko hajani ngi ko thousands of memorandum pira legre koi mamang sei khade ko isa koi direct dali jatana prime minister ki office ta direct memorandum piru khoi le jare ko ado ngasi bhaw da madugi khoi gi amat reply